بناف خدای مزنو دلوان بینرت هجا صلاة الهوا بن افدمو همی دمت هوا بخیر و خوشی بن ادخلک بریدا اش برنامه پیام روناهی ما اشکرا کر کو ابدیتنک واقعی و یا شرزا بو خطاب دینی یا سردم خو بدیع زمان گهشت و هزره کو پیتویا اف خطابها بیت نیکرن چونکی او نیا گنجایا ادگل واقع دم ماینکا لو اوی دخازا نیکرن یم بجین تجدیدا و خطابها کر و بریم بحثی وان رنیشانا بکین یت سیدای بو نیکرن خطابا دینی داناین مدویتن بسیاره که ابهلخین و بجین اری او چوبو بدیع زمان گهاندیا اوی دیتنه یعنی او پال دای کو بگهتا و انجامها مبرسف دبیجین تشتی او جهاندیا و دیتنه او بویا وی بتیگهشتنا خویا پیش وقت زانی کو تشتی مرووی اش همی بون نوار دیتره جداد کتن یش همیا گرنگ ترویا ازمانه یعنی بتعبیر قرآنی هم بجین بیانه خلق الانسان علمه البیان و مزنترین تشتی مروفا وان مروفت هنه یعنی جیان مروفا خلصرات گیرتن او تیگهشتنا یا کو پریکا آخفتنه و خطابت نابرا مروفا دا چید بتن دم مروفت گلی کدو تاخفن و خطاب بو کدو پیش توجیهت کن جیانوان پتل سروی تیتارا وستاندن لو ادویتن او خطاب او ادگهین ای کدو یا رهوانو ادجه خدا بتن دا کو مروف پترت ای کدو بگهن و تفاهمت نابرا وان دا پتر پیدا ببتن خطابا الهردمو الهر جهكي حتى يا رهوانو بنجه ببت وامشين بجنافا خطابك الرهوانة بتفيا يا جنجاي بتن ادجل ويدمي ويجه او تيدا اگرنا ما چو امروف دشتن گرفتاریت ويدمي يان ويجهي جاركتن يا او تيدا السرفي بناخي اسلام هرش دست بيكي گرنگيه كزيدا يا دايا خطاب و یا گوت یا مروفا پیتویا هینگله کلوه خاله تشیار بن و قرآن شمت خازتن دمیم خلکی دا خازت کین و گازیا خوب پیشکشی واند کین خطابا ما یا گوتنا ما السر دو ستینت سرکی راستت ادعو الى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يعني گازی کرناتا بو رکا خدایتا پیتویا السر چه یا آوا کریبت كمين جار السر حكمته يعني كار بنجهية ويادوية موعظة حسنة أخفتنا تازو جوان أو قوتن حكمت تدا نابتن يا باش كفتي بتن شوي دمي يا تدا جيت خداني قوتني يان جيا دير بتن شوي جهي يكو خداني في قوتنا هني تدا أتجيت لو بيتفيا قوتنا ما دميان برخلكي تدينا رقرص يان دميان بياما روناهية أدجهينينا خلكي بيتويا قطنما يا جنجاي بتن ديال دمي وديال جهة ام تدجين سرفي بناخي دمي سيداي نورسي بري خدايا واقع خطاب ديني يا بترين زانايت بجنية كرد المدرسة كردي المزقفتة كردستان سردمي خو اويديت دمي او شاگردايت خوشي پروردت كان ادبتن اف بيتويت هنه تدا نبتن هرچه نبتن شلای دمی و یا پاش کفتیه ایناوی گوتنو گریارو داخازا نیکرنا خطابا دینی اجه سیدا و حوالت دورو برد خو کر و بلکه این بسیار بکن اره او نیکرنا سیدای بدیع زمان ملا سعید کردی داخاز کری ات خطابا دینی دا یا چه آبو و چه رنیشان بو هبون دمام بر خود دینا جیانو برهم بدیع زمانی ات هر دو قناق جیوی کوته را در باز بوی قناق سعید کفن و سعید نیجی ام ادبینین او نیکرنا اوید خطاب دینی دا خاص کری وی ابخوشید جیانا خود ابکار اینایت نوسینت خوشیدا ابکار اینای یا آواکری بو السر هندک بناخیت علمی و عقلی هر وصا یا تأیید کری بو یا پسند کری بو بهندک دلیلت عصری جی و اوی خونت هیلا پیویا آزراندنا عاطفه و حماس خلکی یا دینی بتنه و شوید کفند قانع کرنا خلکی دا اوی بکار نت اینان دا قام صانهی
اتهزرا بديع زماني بجهين وان رينيشانا بزانين يتكوي دانين بوني كرنا خطاب ديني ام دي قوتنا خل سر چند خالقا يتكورت ليك فكين خالقي سيداي بديع زمان تقوتي بيتفيا خطابا ما يا ديني في دميدا لو في چندهش زانا و تيجي هشتياجي داخازت كر بيتفيا يا آواكري بتن سر بناخه كي علمي و عقلي بوچي چونكي زمان ما يفيغاوش هميت شتا بتر شانازيه بچت بات ابهندت بتن كو زمانه كي علمية و عقلية علم و عقل يتدا پیش كتي لو بيتفيا امجي گرنگيه بدينا فيلاي و نهما ابتنه گوتنه تخبو خلكي بشوه كي عاطفي بجين وعاطفان بآزرينين ابتنه بيتفيا ام آخفتن اخو گوتنه تخو خطاب اخو لسر اساس علمي و عقلي آفا كين چونكي گلك شبهه و گمان تينا بلاف كرن اف شبهه و گمان تا بيتفي بهنده هيا برسفت مت علمي و عقلي بن هروسا سيداش زانايت ديني و غازي كرت باوريت خاصة او خطاب اخو بو خلكي سر بناخيه وقت بجتني عقلي و علمي فيتي ركفتي جيبت ادقال راستيت ديني او راستيت كو بو خلكي مكمد بن دمي ام اب ازمانك علمي و عصري بيشكشي خلكيت كاين بناخيه دوية يه خطابة ديني يعني تجديدا و نكرنا خطابة ديني افايا دمي سيدا بري زانايا يعني بسبورة اتداتا مسألة علمي و عقلي معنوي افانينا او تبيجتوان ايكجار عاطفي بجدگوه لبدن مروف شدولايا يه بيكاتيا لا يروحي و لا بجين جسديجي لا روحيا لا عاطفي انك مروفي بيتفيا بايكجار نيتا بجدگوه هافتن چونكي نش عقلية مروف بيكاتيا كي مروفي ايكجار هما اهمال بكتنو گرنگيه بيندتن و دانستاندرين تخول سر اساسي ويجي آوانكت كوكي ما قوتي كولاي روحي وعاطفية مروفي بيكاتيا شرحي ولا شي و افهندي اشمات خاصة كدام ام راستيا كي ادگهينينا خلكي ام بو قناعترنا وان بال بدن يسر لا روحي وعاطفي جي جبركو جلك جارا هندك قفل يتين ناينا فكرن بريكا عقلي بلكي بريكا عاطفي ادئنا فكرن معناه بناخي دوية يه خطابة ما ديني بيتفيال سر اساس روحي جيبتن ياسيه وكي سيداي بديع زمان بحث جيتيتن هفايا ادفيتن ام اد خطابة خدا بال بدينا سر بناخيت حضاري يعني يت شارستاني يلكو ات الدين مدى هين بوچي چونكي او بناخيت حضاري يلكو اسلام دا هين ات شارستانية افروكا دا نينا مدنيتا روش آوائي دا ياكو افروكا سر خلكي مصالات بوي يا چاويا سيداي نورسي تقوتنا كخدا كرتت كات وبلكي اما في برفرهيت خلكي كطيبه دا خدا حسكت السرباخفين افايا سيداي نورسي بدليل اثباتت كاتن كو مدنيتا روش آوائي يا افرو دس حالات ورگرتي بناخي خل سر چاوات كاتن هزرت كاتن روش مدنيتا روش آوائي هزرت كاتن كو بناخي جيانه هيزا و آرمانچ منفعته و ريك هفركية و غايت تيركرنا شهوتها بلي اوها سعادت بمروفي پیدا ناکتن اتشارستانية اسلام دا بناخد جيان دا حقية نكو هيزا و آرمانچ رازيبونا خديه نكو منفعته و ريك هاري كاري و فيانا و غايت كوم كرنات نافبرا رحيو لشيدايا و بيگو من اگر اف بناخيت هم بجه اينان هنگی ده سعادت دنیای و آخرت بوما پیدا بتن شبروی چنده دم ام خطاب خو پیشکشی مروفت وی عصریتین بیتوی ام گرنگی بدینا اوان بناخیت هنشی یا چاره بناخیت چاره ادویتن خطاب ما بو مروفی اگر ترکیز سرهنده بکتن يعني ویت ام افرو ترکیز سرهنده بکین که ارمان جا اسلامه بلند کرنا مروفیا دا که مروفی بگهین تا پیکه که بلند الفي دنيايا هني سيداب قوتنو كريار برما اتدات هندي كوام دليل شرعي بو خلكي اثبات بكين كو اف دينا مروفي ادگهين تا بلنترين آست مروفا ممكن بيكو رنگك خداينيه بدتا مروفي
و شخو دین بنیات بدینی بو هنده هاتی دا خزمتا مروفی بکد. یا پنجه ادویتن هم عقلیتا مسلمانا و رنگی هزر کرن آوان تیکلی اصل اسلامی نکین. عقلیتا مسلمانا و رنگی تیگهش نوان تشتکی معصوم نینا و یه بگنه جی نینا بلکی بیتن توشی گلک خلطیا ببتن ویتن وی جدا کین اسلامتیه. یا دوما هیه اجبر کرید کرنا دینی شلای گلک کسافه پیتویه ما هندک زانا هبند ویدا میدا سنگی وای برفره هبتن بو برسفدانا وان شبهیا یدکو دجمن دینی گلک تدا بالافت کن. او بناخبون ید سیده بدیع زمانی داناین بو نیکرنا خطابا دینی و به چند مدگهینه دوما هیا خلقا و جارجی حتی جارا کدیم مدگهینه ایک بخاطر هوا و خود دیل هوا بد.